srčanu ljubit sliku, dok me srećo čuješ li, oprosti što sanjam te, oprosti što zovem te, sve jeseni se zim zrakom dana, poneću te hej do dana, dok me dušo sjeti se, dok me sunce vrati se, oprosti što sanjam te, oprosti što volim te, sve jeseni i sve zime, šaputat će moje, ću te hej do dana. Nabavi mesa i... Srce slomljeno, neke poželi. Hladnije vjetrovi, daleko odnijeli, al srce slomljeno, novim noćima. Pa za mene neće da znade, gotovo grade, koji da je proklet bio, što je tuče. Cijenjeni gosti, želit ću vam prijatnim i ugodnim ovo veče. Pozdravljam vas u ime Jasmina Vojnika i generalnog sponzora ovog veselja, domaćina i domaćice Sefera i Međe. Za početak jedna pjesma. Budemo li galamni previše, vi reklamirajte domaćino, a mi ćemo se šaljati. Idemo dalje. Vidi Sefer, on hoće da... Hoće vas tata, gospod? Oči suze liju, svog jednica prate u armiju, gdje se stari na vlaku naslanja. Slomljuje! Odavajte snimaću se. Gdje se stari na vlaku naslanja, da ne može šira, od suze zaplanja. Zbogom sine, zbogom rode, čuj da ti voze ode. Radio TV! Evo Jasmin. Koranjus.
Pirći. Ne znaš kome će sad Verda vikat. Mali naredi testirani da Gospođo, izvolite sjest. Konjak, pivo, vino, šta ste? Da sam se osvijela. Dva Ada, nek si, jel? Ja. Evo. Odi ti, odi. Dođi. Dođi, diri. Udjete drži, on te snima. Brzo, obleti ovdje van. I da snima on, od van djede. Odi, je snima, vira hodaj, drži snima, budalo jedna. Aj brzo dođi. Vam, vidi. Ajde, prođi. Aj prvo da te držim, ovdje sjeti da te snima. Uzmeš ono, odkod jedna. Neće ona. Mujo, aj nazdravi, Muju. Ajde, živio, Mujo. Ajde, Mujo, živio. Neka živio. Kako pa, kad ne budeš ženio, ja kaj neka zatvrlo da me lijevo, ima neka moje godinu dana ili ti neće. Ili neka sad dođe na trovača, pa. Joj, ima ovaca. Mi više nemamo ni suza, mi smo se sinoć isplatili. Sjetilo se me rekla da pjevam za jednog gospodina Ramu, ja ne znam koju Ramu, ali kaže ima Kijamide Čurlije. Tako mi nešto rekla. Što zapamtio dobro? Nije tako. Dobro, neka bude od Rame i njegovog vremena. A bit će pjesma Otišao Ramo u diskać. Poljoprivredna rapsodija. Majstor Lenko, volim kažu, ovo kamera mora da snima. Ajde. Dođi, idemo, ajde. Ja. Treba dole. Ajde.
Evo dok je nisam pjeva na jednu ovakvu želju, ispred doktora Sema Želje, gdje sam ja sam ali mi iskoristimo ovo kako fino pjevamo, tako. A poslije ćemo ispred tamo tvoju. Rekla Nana i ona ostala, ajde evo, gdje se Marija? Ja se sjećam hvala. Dobro, gdje si bila? Ja sam ja vršao funkcionira, pitam. Ja sam našao tvoje prezime i ime. Sad je tu sam ja bio. On ovu čakaj. Hvala vam još jednom svima. Po planu i programu, sada je na dnevnom redu jedna licitacija, mi možete malo moliti, a naše društvo sa 12. km Kuso i njegova Hanuma Srijeka. Pozdravljaju kaže sve vas ovdje koji jeste i niste, posebno gledalci pred mali ekrana i nas koji živamo se snima. A ja svima želim srećan odlazak u Suboticu i ugodno molinske dane. Cijenjeni gosti, želit ću vam prijatnim i ugodnim ovo večer. Pozdravljam vas u ime Jasmina Vojnika i generalnog sponzora ovog veselja, domaćina i domaćice Sefera i Međe. Za početak jedna pjesma, budemo li galamni, previše vi reklamirajte, domaćino, a mi ćemo se šaliti. Idemo dalje. To ne radi se radi da meni. Ne ide se meni ni najveće, makar to ste.
Ja svire. Šta više u vojsku? Zapad od igrao. 5 do 2. Koliko je sad? Jel? Ode nas, mi otac. Da čekaj, igra. A, pa imam bi mjesta da se hoće. Jebot. Bilo mjesta je. Stone, ode smo. Hoće ispasti. Zagreb je naš hvala. Ne, moje hama. Ja treba sad biti. A cipele Sinane, neće moći naći brovce crvene, Cipele. Jer su ima vjerovatno 3 mjeseca biti. Mjesec dana ćeš ima vodat. Ne znaš dve, evo. Treći dan će mogu da piju, a mi ne. Jes ti jedinka, ne gost. Imaju oni Gore pišiš. Zvuka poput. Šta si uvijek hoće? Na Johnny, alo. Sigurno sam je rekla da treba sa jednog gospodina ramu, ja ne znam koji ramu, a kaže ima kijamete čurminu. Kako nešto rekla? Što zapamtim? Dobro, neka bude od rame i idemo od vremena. A vi će gdje smo otišao ramu u diskači. Kako je da ramu sudija? Ovo kamera mora da kriva. Jedno ima potpuno.